ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min Müslüman bir tuğanlar. Buna gün ötüp, saatler ötüp, günler ötüp, daha bir cuma namazının, daha bir cuma gününün, daha bir cuma namazında köy olup durağız. Allah Teala buna şu okuy turgan cuma namazımızda kabul kılgan olsun. Yemin insan balası бұл жашауға келген мақсатына жақсы біліш керек. Егер инсан баласы жашаудағы кейбір нәрселердің мақсаттарын білсе, мысалы үшін машинаның емне мақсатта жаратылғандығын, ат-ешектің емне мақсатта жаратылғандығын, бұл мөмө жеміштер емне мақсатта жаратылғандығын білген болса, Alem en negizisi özünün жаралғандығына, мынау шу дүниеге келгендігіне, не мақсатта бұл жашауды, бұл жер жүзінде жашап жатқан мақсатыны білбесе, ал инсан дүние жана ақырет зиянына ұшырайды. Емі дүние зиянына ұшырайды дегені, дүние зиянға жолығады дегені, егер ошол инсан бұл жашаудағы мақсатыны білбесе, намаз оқылса, Allah buyurgan orucunu kırmasa, Allah жіберген şariattın negizinde yaşamasa, mınау şu ziyan tatkanı, mınау şu insanın ziyan tatkanı. Alemi ahiret olgan kezde, kıyamet olgan kezde, Allah Teala özünün aksını suragan kezde, buyurgan oşol ibadatlarının aksını suragan kezde insan balası ağa cevap vermegen bolsa bu dünyada, mına ahirette oşol insanın ziyanga jolukkandılar. Yani Allah Teala ayvay adletli zat, öz işinde ayvay adletli zat. Buna kıyamet günü olganda Allah Teala müyüzlü koşkoru menen müyüzlü çok koşkoru birbirine süsüştürüp münajatqanda müyüzlü koşkordan müyüzlü çok koşkordan akısını alıp verip deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani üçün bunday jasalar kıyamet günü Antkeni Allah Teala özünün adletliligini uşunçalık dalildegisi kerak. Jana ошондойго кала берсе Allah Teala insanların ortasında emas. Allah Teala hayvanların ortasında da adletli ekan. Adletli. Mına ошондо Allah Teala kıyamet günü yer yüzünde bolgan bardык hayvanlardı jaratıp, andan keyin kuni turab İbn Kathir rahimahullah'ın tafsirinde kelisi boyunca toprak bolup kettiler deydi. Mına ошондо insan balası, mına ошондо kafirlar, uşul jaşoonu ibadatsız ötkөрgөн kafirlar ya leytani kuntu turaba dep, mına Nada suresinin akırkı ayatında kana emese men dagы mına uşul hayvanlar okşop toprak aylanıp ketsem eken deydi. Mına ошондуктан insan balası jaşoого kelgen maksatını jakшы biliş керек. Albatta Allah Teala bizde yaşamak kelgen maksatımızı Kur'an-ı Kerim'de açık gösterken, açık aytkan. Eğer bir insan Allah Teala'nı tuğra tanıp bilini kalasa, Cenab-ı Peygamber'in tanıp bilini kalasa, İslam menen dalilder menen tanıp bilini kalasa, Kur'an jana sünnetke kayransa.
Muna Allah Taala aytadi: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinler menen insanlardı bir özüne sığınуу üçün jarattım deydi. Sığınуу degenim ne? Pendenin açık olsun, жашырып болсын, бардык жасаган жакшы иштери, жана айткан жакшы сөздөрүнүн баасы ибадат болуп саналат. Мына ошондуктан ибадат бул Аллахтын акысы. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллахтын bir өзүнө гана сыйынгын, ага эч бир нерсени шерик келтирбегин дейт. Аллах жер жүзүндө эң жаман көргөн нерсе, эң Аллахтын каттуу ачуусун келтирген нерсе бул ширк болуп турганда. Ширк деген эмне? Бул ширк деген Аллахка шерик кошуу деген. Мына ошондуктан инсан баласы аны жоктон бар кылган, ага көптөгөн жакшылыктарды, чексиз жакшылыктарды берген Раббисине инсан баласы шерик келтирсе, пайда жана зыяндайы болбогон нерселерди Аллахка шерик кошуп сыйылса, ал инсандын ибадаттары бекер болот жана Аллах Таала эч качан ага карабайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси куддусиде айтат: "Мен ширкке муктаж эмесмин. Мен шерикке муктаж эмесмин. Мен балага муктаж эмесмин. Мен аялга муктаж эмесмин. Мен эч бир нерсеге муктаж эмесмин." Эгер ким кайсы бир амал жасап, кайсы бир ишти жасап, bir iş жасады bir insan, bir musulman, эгер ошол амалында мага бир нерсени шерик кошо турган болсо, мен ошол инсандын ширкини дагы жана өзүнү дагы таштаймын дейт. Кыскасы, хадистен айта турган болсок, Аллах Таала ширк келтирген адамдын дуасын кабыл албайт, ширк келтирген инсандын намазын кабыл албайт, Аллах Таала ширк келтирген инсандын орозосун кабыл албайт. Эгер ал инсанга 1000 жыл өмүр берилип, 1000 жыл ибадат кылса деле. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан инсан баласы жашоого келген максатын жакшы билсе, Аллах Тааланын Кур'ан жана сүннөттүн негизинде таанып билсе, иншааллах ахирет жана дүйнө бактылуулугуна жетет. Эгер инсан баласы бул ибадат болгон Аллахтын акысын билбесе, ошону бербесе Аллахка, ал инсандын жашоосу короңузда байлап турган 4 буттуу уйдун жашоосунан айырмасы жок. Ал уйдун айырмасы эмне, бул инсандын айырмасы эмне? Ал жашайт, ичет, жейт, тияка бияка басат, конокко барат, кийет, кийинет. Мунун эмне пайдасы бар? Эгер ал ошол инсан Аллахтын акысын бербеген болсо, мына ошондуктан Аллахтын биздин үстүбүздө акысы бар. Аллах Таала Муаз бин Жабал радияллаху анхудан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я Муаз, сен атадри ма хаккуллах алал ибади?" Сен Аллах Тааланын пенделердин үстүндөгү акысын билесиңби? Ошондо Аллах жана элчиси биринчи деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аллахтын пенделериндеги акысы ага эч бир нерсени шерик келтирип сыйынбоо болот. Мына ушул Аллахтын акысы. Мына ушул Аллахтын акысы. Ал эми пенделердин Аллахтагы акысы, пенделердин дагы Аллахта акысы болот экен. Биз ушул акыбызды жакшы билейли. Бул биздин укугубуз. Аллах Таала мына ушул акыны важип кылды. Өзүбүз эле важип кылганыбыз жок, биз милдет кылып алганыбыз жок. Аллах өзүнө милдет кылды. Пенделердеги мендеги акысы. Ал падыша зат, ал өлтүрүүчү, ал тирилтүүчү, баардык нерсени көрүп турчу зат. Пенделердин Аллах Таалага акысы, эгер ага эч бир нерсени шерик келтирип сыйышпаса, ошол Аллах буйруган ибадаттардын баарысын бир Аллахтын өзүнө арнашса, Аллах Таалаларды азаптуу болсун. Кыскасы, мындайча айтканда Аллах Таала өзүнө шерик келтирмеген адамдарды азаптабайт экен. Эгер ал кээ бир чоң күнөөлөрдү жасап койсо дагы, балким ал Аллахтын арайынан астына түшөт. Чоң күнөөнү жасап барган инсанды Аллах Таала кааласа кечирет, каалабаса белгилүү бир убакытка чейин тозокто азаптап, андан кийин чыгат. Ал эми бул ширк балеси, эң ыплас болгон ширк күнөөсүн инсан баласы ахиретте жасап бара турган болсо, эч качан түбөлүк тозоготунан кутулбайт. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша, ва ман юшрик биллахи фақад ифтара исман азима." Албетте Аллах Таала ширкти кечирбейт. Ал эми ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Мисалы үчүн,
Şirk ayttık. Bu Allah'tan başka bir nesnelerge rükû kılуу, sajda kılуу, Allah'tan başka bir nesnelerge sığınуу, ja Allah menen özünün ortasında kandaydır bir nesneleri ortadan çıkıyor, bu şirk bolot. Yani alemi zina, uruluk, riba, sütkorluk, bunun barısı bu künölerdin barısı, bu çoğun künö bolar. Eğer bir insan Allah'ta şirk keltirgen yok, Allah'ın bir özüne sığıngan, Allah'ta şirk keltirgen yok. Yok, kendi çoğun künölerdi yasap koygan bu yaş olur. Birok insan tövbasız ketdi, birok Allah'ta şirk keltirmey ketdi. Al kıyamet günü Allah kağlasa, anı tozağına salap, kağlasa, anı keçirip jiberet. Allah özü saklasın, tozağına kişine körsötüp koyudan da. Belgili bir vakıfta çeyin, çoğun künönü jasagan insan, Janabı jürögündögü tawhidge negizdelgen imanı bolgondugu sebepli al beyişten çırar. Alem bir insan ayağa ibadat kılgan, namaz okugan, oroz okarmagan, birok Allah'ta şirk keltirgen, kabırlarga sığıngan, sajda kılgan, rükû kılgan, Allah'ta şerik koşkun. Bu insan eğer ahiretke barıp kala turgan bolsa, bu albatta tübölük tozokta kalar. Mına şoндуктан Allah Taala har kanday künönün barısынан şirk bolou, çoğun künö bolou barыбызды saqlagan bolsun. Albatta bu kıskaça kebiribizge öte manili bolgon maselelerden biri. Bunu biz har birimiz bilip alışыбыз керек. Ene ötken cumalarda biz ata-ene menen balanın ortasındagı akılları, atanın balasının aldığındagı milletleri, balanın atasının aldığındagı milletlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körsötken şariat boyunca okup öğrenip жатабыз. Mına ушул meselelerden ötken sabakta bala törölgöндөн keyin akıйка maselesi, koy soyуу maselesi, bu meseleler aytılıp ötülüldü. Yeni oşol dagı bir meselelerden dagı biri bu emizүү maselesi. Emizүү maselesine kelip toktogonбуз. Mına ушуну azı wagt жеткенче inşallah Allah'ın yardımı menen aytabыз. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Allah Taala Kur'an'da aytat, ayallar ballarını 2 yıl emzişsin deydi. Allah Taala Kur'an'da ayallar ballarını 2 yıl emzişsin. Eğer kim emzüğünü toluk atqabuunu kalasa, bu balaga süt berүү albatta şariat boyunca vacip. Eğer bala tolluk muhtaç bola turgan bolsa, bu albatta bu muhtaçlık bala tamak jegenge çeyin bolat. 2 yıl balanı emizgenden keyin, 2 yıldan keyin bala öz aldınca tamak jep kete berет. Emi la tudarra validatun bi waladiha, tuğan ayal, törögen ayal balasına ziyan bermesin deydi. Törögen ayal balasına ziyan bermesin. Yani ziyan berүү har kanday boluşu mümkün. Yeni azınlık kezde Allah Taala mına Kur'an'da ayttı, ayallar ballarını 2 yıl emizsin dedi. Yeni azınlık kezde kebir ayallar figuran buzulup ketet, hartayıp keteminde bu nerseni niye taşlayacaksa? Bunday meseleler Müslüman ayalına, Müslümanın ayalına jaraşpayt. Allah Taala Kur'an'da ayallar ballarını 2 yıl emizsin dedi. Yeni Emne üçün anda Allah Taala uşol ayalga süt berdi. Emne üçün uşol ayaldan emçegine süttü çıkarıp koydu. Ошол törөгөндөн keyin balasını emizsin деп. Ошол süttü bersin деп. Har bir insan balasında har bir jaralgan nerse köz, murun, kulak, oğuz, bu ayallardagı emçek maselesi, bu Allah Taala har birinin özünün hizmeti var. Özünün atkara turgan jaşoodо bir ordu var. Mına ошондуктан ayal kişi kötürögünden süt keldi, bu balasını törөгөндөн keyin sözsüz 2 yıl emizişi şariat boyunca vacip. Bu Allah Taala bu nerseni adam balasına sünnet kılıp koydu. Bu adam balasına bir жазган bir sünneti, Allah'ın yaratkan nerselerini özgörte turgan nerse yok. Oşol Allah Taala жазып koygan tabiattan çıkan desek, oşol nerseden çıga turgan bolsa insan balası başka bir nersege joluguşu mümkün. Azırkı kezde kebirler figuran buzulup keter. Ne arkanday kandayıp ketemde baldarını emizmey, baldarı arkanday orularga çaldırıp, mına şunday orular menen orup жатат.
Endi Allah Taala bekerinden aytkan jok bu nerseni. Anın çındığı var. Mına ошондуктан har bir ayal kişi bu nerseden baş tartması mümkün emas. İmam Zuhri rahimahullah aytar, ayal kişi öz balasın emizmeyinde baş tartması mümkün emas. Bu oşol enenin sütü bu balaga berile turgan en zor tamak deydi. Balaga berile turgan en negiz berile turgan en negizgi güç oşol jerde. Oşol bala emizүүdө bolot. 2 yıl bala emgen bala menen densoluğu menen bala emçek emegen balanın densoluğunu salıştıramiz. Yani azırkı кезде janagындай кээ ошол аялдардын эмизгиси келбей ар кандай жанагындай каражаттарды пайдаланат. Жана дүкөндөрдөн сатып алып келип берип, ишчилерге куюп, жанагы бутылкаларга куюп, кийин ошол энесини эмизбесе, ошол бала энесини тааныбайт. Эне кайда деген убакытта ал бутылканы көрсөтөт. Бутул сут берген бутылканы тааныйт. Же бай аял боло турган болсо, эмизбей турган болсо, ага бир кызматчы жалдай турган болсо, кийин энени кайда десе, бул энесини көрсөтпөйт, кызматчысын көрсөтөт. Kim ошол бала ал? Ал эч нерсени билбейт. Ал али пайда менен зыянды ажырата албайт. Анын курсагын ким тойгузса ошону жакшы көрөт. Ал эртеден кечкече ойлоп курсагын тойсо болду дейт. Бүттү. Башка анын проблемасы жок. Ошондуктан жанагы эмчек эмбеген бала энени көрсө ыйлабайт. Ал бутулканы көрсө ыйлайт, же кызматчысын көрсө ыйлайт. Ошондуктан Ибн Кайым рахимахулла бул аят боюнча айтат: "Вал-валидату юрди'на ауладухунна хавлайни камилайн". Бул аятта бир нече өкүмдөр бар дейт. Эмизүүнүн толугу 2 жыл. Мына ушул убакытта эне өзүнүн баласына акысын бериш керек. 2 жыл эмизип, эненин эң биринчи милдети ошол баласына 2 жыл эмизиш керек баласын. Эми 2 жылдан ары жагы бул важип эмес. Эми 2 жыл эмизе турган болсо, ал үзүр себептүү, кээ себептер себептүү. Мисалы үчүн бир баласын төрөдү, экинчи баласы бир 6 айдан кийин дагы бир боюнда болуп калды. Эми бул баланы эмчектен чыгаруу керек. Ичиндеги балага не тамак болуш керек. Бул эми үзүр бул. Эми чыгарса боло берет анда. Же бир аял киши ооруп калды. Оору себептүү баласын чыгарса болот, албетте ишеничтүү врачтар аркылуу. Ал эми жанагы мен айтып өткөн фигурам бузулуп кетет, картайып кетет, сулуулугун жоголуп кетет деп эмчектен чыгарып аткандар, албетте бул шарият боюнча баласынын акысын берген эмес деп эсептелине, жана кыямат күнү же ошол бала тарбиясын өсүп кала турган болсо өзү күнөөлүү болот. Эми эгер бир энеси ооруп кала турган болсо, ошол баласынын күйөөсүнүн руксаты менен башка бирөөгө эмизбесе дагы болот. Мисалы үчүн карындашын эмизсе болот. Сөзсүз аялдын руксаты керек эмес. Сөзсүз күйөөнүн руксаты керек. Ошондуктан эмизе турган аял бул нерседен кайтарууга акысы жок. Эгерде күйөөнүн максаты ошол баланы, төрөлгөн баланы аялынан алыстатуу максатта боло турган болсо, бул жакшы нерсе эмес. Бул ниетинен кайтсын, бул дурус эмес. Дагы бир маселеге келе турган болсо, эми ата-эне баласына адал тамак таап берүү керек экен. Адал тамак. Allah bergen rızkılardan жерге çaşıp koygan rızkının adalını taap geliş gerek. Karazada murdar emez. Je biröөнү urup soğup, jerde bir joldan konup, mına ушундай aldap kelip bala çakanı tamaktandırуу, je özü tamaktandırуу bu bolboyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kayсы bir et aramdan bolo turgan bolsa, ошол арам кайсы бир эт тамактан өтө турган болсо, ошол эт арам боло турган болсо, ал тозого ылайык дейт. Ошондуктан ата-эне эгер арам тамак берип баласына бага турган болсо, ал ата-эне тозого бир татыктуу инсанды даярдап жатат. Же тозого бир кире турган инсанды даярдап жатат. Мына ошондуктан ата-эне биринчи баласынын тозого түшүүсүнө себеп болот, ошол арамдан таап келген тамак себептен. Мына ошондуктан инсан, мусулман киши бир чөнтөгүнө карап коюш керек. Мына ошондуктан алымдар айтат, адам менен балдарды тарбиялай турган болсоң, алар жакшы болот дейт. Эгер арам тамак менен тарбиялай турган болсоң, алар албетте жаман болот дейт. Эми инсан дагы баласына окуп үйрөнүүсүнө,
şariat ilmini alısına albatta şart tüzüp berip kerek. Allah'ı tanı, namaz, davat, gusul, mana şu meselelerdi okutup öğretip kerek. Muna Kur'an-ı Kerim'de وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Allah Teala İsmail Aleyhisselam'a aytты. Sen öz üyüngünüңdү namazga buyur dedi. Oşol işti buyurganda, oşol işti orundatууда namazga buyurganыңda каттуу sabır kılgın dedi. Vastabir, sabırga özüңdү majburlagın degeni. Kişi ayalın tarbiyeli olsa, balasın tarbiyeli olsa, cemil nesi emes bu. Özüңdü balаңды da, ayalыңды da namazga buyuruu bu cemil nesi emes. Bu bala çakana kündölük rızkı taap berүүbүздөн dagı namazga buyuruu öte bir oğur nesi. En kerektүүлük mına şu nesi. Bu balanın denesini tarbiyalagandan, anın ruhani tarbiyalağı bu öte kıyım nesi. Mına şonduktan özünün paygambarına Allah Teala vastabir, özüңdü sabırga majburla dedi. La nes'eluker rizqa nahnu narzuquk ve la aqibatu littaqwa. Senden rızkı suragan jokpuz. Oşonduktan şariat boyunca bana 7 yaş bolganda namazga buyururlar dedi. Eğer de oşol bala 7 yaşka çıkkanda daarat emne, namaz emne, bir günde kança jolu namaz okulat, namazın rükünleri, şartlarını okutup öğretip barış gerek. Anemi 10 yaşka çıkkanda dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balalar namaz okuvasa vurgula dedi. Yani şu vakıttan kebirler uğrat dese kögörtüp sındırıp jiberet. Bu tuğra emes, bu zulum. Anemi janağı uğruda bu albatta bir jerini sındıruu, bir jerini kögörtüp bu neseden şariat kaytarat albatta bu insan balasına olan zulum. Oşonduktan al urulat, al bala kanday urulat, oşol namaz okuvaganlık üçün urulat. Urulganda al aябай каттуу зыян берип, анын буту колуна зыян берип бул болбойт. Урулат аябай каттуу эмес, ошол бала намазга буйрулсун деп үчүн урулат. Ошол жазасы үчүн. Кээде балада кээде таң калат. Кээде баланы биз себепсиз эле уруп берсеңиз, атам эмне мен себепсиз эле таяк берип атат дейт. Ошол себеби түшүндүргөндөн кийин анан бала урула турган болсо шариатта ылайык. Анда бала ушул ишти, ушул кылмышты жасагандыгым үчүн атам уруп атат. Meni жазалап атат деп муну нерсени кабыл алат. Мына ошондуктан бул балага себепсиз уруу, аны байлап жеп, көгөртүп бир жерге камап салуу, бул азап берүү болот. Коркок болуп тарбияланып калат ошол бала, чоңойгондо кайра атасын урушу мүмкүн. Мына ошондуктан баланы эркелетип турган убакытта эркелетүү керек, аны катуу уруп, мындай эме кылбоо керек, албетте шарият көрсөтмөлөрү менен тарбиялоо керек. Эми мына кээ бир адамдарга карасаң, кээ бирлер баласына караганда itine katı erkeleter. Ama iti aябай жагымдуу бар. Итти эркелетет, баласына эч качан эркелетпейт. Бир да өп койбойт баласына, ал эми иттин жыттап жиберет. Мына ошондуктан кичине эле кемчилик үчүн баланы уруп тээп, мына ушундай көгөртүү болбойт. Эми биринчи жолу эскертүү бериш керек, экинчи жолу эскертүү бериш керек, үчүнчү жолу кичине ошол нерсени жасабагандыгы үчүн уруп коюш керек. Эми бала ойлоп ошол жаман ишти жасагандыгым үчүн мен таяк жеп атыптырмын деп, жанагы башка ишти, жанагы ишти дагы кайра кайталабайт. Анан күн сайын эле ура берсе, күн сайын эле кыйкыра берсе, анда жанагы бала чака атаны көргөн убакытта аждарды көргөндөй болот. Ошондуктан намазга буйрур. Эми үй бүлөңүзгө кадам таштап киргениңизде эле намаз окугула десеңиз эле аялыңыз же балаңыз тезден эле намаз окуп кетпейт. Бирок бул нерсени акырында Şaşkay, bir aylı, 2 aylı akırında tarbiyalanıp barlar. Жақшы сөздөр менен, içine Peygamberimizin ömür bayanını aytıp beriniz, hadislerden okup beriniz, bari bir Allah'da жүрөк деген нәрсе бар, Allah'ın kolunda жүрөк. Mına oşonduktan akırında balar namazga түшкөндүгүн özünüz bilbey kılасыз. Anan namazda bu kayak menen, jemir kuş menen, mınday çatkanda kuup, uruu menen, je kamao menen, İslam dininde mınday namazga buyruğu yok. Mına oşonduktan vastabir sabır kıl dedi. Sabırga özüңdү majburlan, özüңdү үй-бүлөңдү Allah'ta ibadat kılууdan sabır kılgın, ошол sabırga özüңdү majburla. Mına oşonduktan har bir ата-эне балаң жамаатка чык, намазга чык, бамдатка чык, бул жамаатка аралаш деген маселени ата-эне сөзсүз баласын эскертип коюш керек. Намазга бар, ошол 5 вакыт намазга кирип тур, кайсы жерде мешит болсо ошол жерге барып намазын окуп тур дейт. Албетте намаз окуган бала албетте урулукка барбайт, бирөөнү алдабайт. Ал Аллах Тааладан коркот.
Endi vaqt uşul jerge jetdi. Maseleni keyingi jumalarda dagı ata-enelerin baldarın aldığındagı akılları, baldarın ata-enesindagi akılları bunu inşallah keyingi jumalarda dagı aytып ötürüz meseleler köp. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bi rahmetika ya